U prošloj epizodi serijala Moj gimnastički put pričali smo o 2016. godini i tom dijelu, da kažem, moje karijere mlade, a ovo je 8. epizoda ovog serijala Moj gimnastički put u kojem ćemo pričati o tome što se događalo poslije. Dakle, prvo da nastavimo priču tamo gdje smo stali. Dakle, stao sam negdje na početku 2017. godine. Dakle, 2017. godine prvo što se sjećam da smo išli na Vlašić na skijanje. Dakle, to je bilo negdje možda već kraj prvog mjeseca i tad smo kao klub išli autobusom na Vlašić. Dakle, i mi gimnastičari i naravno roditelji i neki od trenera iz kluba. Svi smo zajedno tamo išli na skijanje, dakle zimovanje. Bilo je stvarno jako dobro, tad sam prvi put skijao i stvarno sam uživao i bilo je jako dobro. I imam stvarno nekih vrlo lijepih uspomena tamo. I nakon toga kad smo se vratili, naravno nastavili smo trenirati, nastavili smo onim tempom kao i prije toga nego što smo otišli i stvarno tad smo, kao što sam rekao i u prošloj epizodi, stvarno smo nastavili još jače trenirati, još bolje. Više smo nekako zagrizli za gimnastiku jer tad smo formirali tu neku, da kažem, talnu ekipu. To smo bili Domi, Adam i ja, s nama je još bio i Marin. To je ono što se sigurno sjećam da smo tad stvarno bili jedna dobra ekipa, trenirali smo onako redovito sa velikom motivacijom, išli smo zajedno na treninge biciklom i naravno poslije i prije treninga su to bila vrlo onako zanimljiva druženja, puna zabave i iako smo se tokom, odnosno prije treninga i poslije treninga stvarno dobro zabavljali, zabava je trajala i tokom treninga, ali ne u stilu da nismo trenirali, nego smo trenirali, stvarno smo uživali u treningu, ali uvijek bi ubacili neku šalu, neki smijeh tokom treninga, iako smo se stvarno dosta trudili. I ono što se dobro sjećam da smo tad, početkom te godine, dosta intenzivno učili dupli salto naprijed. Dakle, to je element, tad smo ga tako učili da smo radili na preskoku. Dakle, preskok smo tad radili na malom trampolinu, tako je propisano u C programu jer tad smo bili C program. I naravno kombinirali smo i preskok preko konja kao što se radi u B i u vrhunskom apsolutnom programu, ali tad smo radili također dosta preskok preko malog trampolina i naravno svladavali smo kvrčeni salto pruženi sklonjeni i radili smo onda i naravno dupli salto naprijed skvrčeni. To mi je bio jedan od najdražih elemenata i jedan mi je danas od najdražih elemenata jer to je nekako, pamtim ga kao prvi element, prvi malo teži, ozbiljniji element koji sam naučio i stvarno sam ga obožavao raditi jer vrtiš se brzo i kad oskočiš onako jako je dobar osjećaj. I sjećam se jednog treninga, tako, možda je bio 3. mjesec 2017. Početak godine uglavnom i trenirali smo, pripremali se za prva natjecanja i radili smo preskok, odradili smo svoje skokove, ali onda smo radili taj dupli salto i trening je bio stvarno dobar, odradio sam dosta tih duplih salta, ne znam 4-5 i odradio sam ih vrlo dobro i taj je trener rekao ok, idemo na iduću spravu, idemo na ruče i onda ja sam htio još jednom odraditi jer stvarno sam dobro tad radio i on je rekao ajde, ja sam onda stao na zalet i radio sam kao svaki drugi, zaletio se i skočio, no u taj zadnji skok kad sam doskočio, osjetio sam da se nešto pomaknulo u lijevom koljenu i samo sam se prevalio na bok sa strane i nekad smo se znali tako i šaliti možda da samo kao legneš sa strane i onda ideš dalje, ali doslovno sam ukopao saskok i nikad kad ukopam saskok ne bi legao dole i ne bi se s tim šalio, već doskočio sam lijepo, ukopao se, ali nešto mi se pomaknulo dole i kao da su mi noge otkazale, legao sam dole i stvarno osjetio sam popriličnu bol, nešto što nisam do tad nikad osjetio i ništa, morao sam nastaviti dalje trening, znao sam, bojao sam se da je nešto malo ozbiljnije, ali rekao sam ajde možda će proći, možda je samo trenutačno. Otišao sam na ruče, hvala Bogu ruče se rade samo na rukama pa sam mogao raditi njihove do stoja okrete i to sam mogao odraditi i poslije treninga. Ono što je zanimljivo je da sam s takvim koljenom i otišao do kući biciklom. Dakle, doslovno sjećam se da sam ovako verglo desnom nogom, a lijeva mi je bila sa strane i nekako sam gurao se doslovno do kuće biciklom. I onda kad sam došao kući, došao sam gore po stepenicama na jednoj nozi, pridržavajući se sa strane. Tad sam jednostavno nisam ni htio reći roditeljima da je bilo, da im ne kažem da je bilo nešto da me boli, da ne bi slučajno sutra morao propustiti trening i naravno ipak boli sutra ujutro bila poprilično velika, morali smo onda otići na hitnu na slikanje i onda tad doktor je pogledao rentgen i rekao je nije ništa sa kosti, nije ništa slomljeno, mislimo da ti je meniskus otišao, odnosno da si ozlijedio meniskus, tad sam naučio što znači riječ meniskus, tad sam naučio da je to zapravo hrskavica u koljenu i ja sam rekao ok, onda
koliko ću se dugo oporaviti, jer imali smo za nekoliko tjedana natjecanje i on je rekao ok, trebao bi biti u stanju se tad natjecat, možda eventualno ne, ali mislim da bi trebao biti spreman. Ja sam to mi je dao neku nadu da ok, mogo bi nastupiti na tom natjecanju. Kad su prošla 2 tjedna, stvari se nisu puno popravile, došlo je natjecanje, ja nisam mogao nastupiti. Zapravo na gore je bilo, tamo sam otišao na to natjecanje sa štakama i jednostavno sam gledao svoju ekipu kako se natječe. I ono što se još sjećam da tad sam nekako izgubio možda nadu, odnosno izgubio sam vjeru u doktore, ali sam zapravo dobio veću motivaciju za trening. Dakle, ta ozljeda je zapravo bila ona prekretnica kad sam ja stvarno zavolio gimnastiku, kad sam počeo još više htjeti trenirati i više voliti gimnastiku, jer ja sam u tom periodu kad sam bio na štakama i kad sam nisam mogao trenirati, nisam mogao normalno funkcionirati, dolazio sam u dvoranu i sjedio bi sa strane i gledao dečke kako treniraju i izgleda sam u tom periodu, u tim trenucima sjedenja sa strane dobio još tu veću želju, jer kad nešto ne možeš, onda to još više želiš. Tako ja sam sjedeći valjda tamo sa strane dobio još veću motivaciju da treniram. Jedva sam čekao da dođem u dvoranu opet, da mogu se normalno vratiti treningu. I nakon ne znam koliko je to prošlo, 2-3 mjeseca, morao sam nešto poduzeti po pitanju koljena jer nije bilo puno bolje. I onda sam odlučio da napravim, odnosno u dogovoru sa roditeljima da napravimo magnetsku rezonancu, popularno magnet, dakle slikanje. I na toj slici se vide detaljnije što se događa unutra, dakle vide se ligamenti. I tad smo odlučili da se naručimo na pregled kod doktora Nemeca koji ima svoju ordinaciju u Opatiji. I tad smo to i napravili, dakle odvezli smo se dole u Opatiju kad smo naravno obavili slikanje, njemu smo poslali sliku, odnosno trebali smo mu ponijeti nalaz da on vidi. I kad smo otišli kod njega, to je bilo jedno onako obiteljsko putovanje, ali s ciljem da vidimo što je s koljenom. Došli smo tamo, on me pregledao, prvo je probao malo sa nogom šta me boli, koje pokrete mogu raditi. Kad je pogledao sliku, on je rekao pa vidi ti si zapravo istegnuo prednje križne ligamente, što je vrlo česta ozljeda u sportu. I tad sam shvatio da zapravo sam dobio prvu dijagnozu pogrešnu i onda mi je on rekao sad je već to puno bolje, ali trebaš ti još nekoliko dana, neko vrijeme da se oporaviš, ali da ubrzaš oporavak, plivaj, vozi bicikl, to će ti najbolje pomoći da se oporaviš. I naravno to je bila i sreća jer sam ja do tad već išao biciklom na trening, što mi je samo bila potvrda da mogu nastaviti se voziti dalje biciklom, odnosno da mogu se vratiti na bicikl, tako da sam išao biciklom na trening i također sam prije treninga odlazio na bazene gdje sam plivao i na taj način sam ubrzao taj oporavak i izliječio to koljeno. Naravno, sad se ne sjećam točno, ali znam da sam se u toku tog ljeta vratio na trening, tako da mi je to puno pomoglo kad sam saznao zapravo što je prava dijagnoza i mogao sam ubrzati to liječenje, radio sam dodatne vježbe i tako sam se postepeno vraćao u dvoranu. Prvo sam radio lagane treninge sa zavojem na koljenu i onda sam se polako vraćao u sve veći intenzitet treninga i tokom ljeta sam se vratio u full trening, počeo sam opet naravno trenirati, opet sam bio u ekipi i vratili smo se na te stare, da kažem, dane, odnosno to su bili ti dani kad smo stvarno trenirali zajedno, intenzivno, zabavljali se, imali stvarno lijep provod i tokom i prije treninga i poslije treninga išli biciklom, družili se. I onda smo jednog dana kad smo došli u dvoranu tokom ljeta saznali jednu stvarno jako dobru vijest, stvarno smo se svi oduševili jer to je bilo prvo nešto veće što nas je čekalo, a o tom ću pričati u idućoj epizodi, tako da pretplati se ovdje na gimnastičku gimnaziju da saznaš o čemu je riječ i što sam doživio iduće u svojoj mladoj karijeri. Nadam se da je ovo bilo korisno, pogledaj ovdje na kartici i ostale videe iz ovog serijala i hvala što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.